Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa dia kung pamanayari na rin ako ka na makapanguda na sa irwin na gagawin na pananadam. Na dia kang kunay di kukurmat na di pelilalilangas ang kotoa ariakan. Ino si Jelani adi edu keturanan. Na tama na sa kididaya ang koto mama birami. Ala di ka di inisa. Na dumalo yung arano na ko mga kapatid. Jelani adi na naso arikulay asida to no. Nangga ko na rin ako na espesyal tuyuki kadi inisa adi na naso mamabir Jelani. Ayat din naso dato no ari upanimbang aminumbo adato maganduga ko ranaw nagusuragat nakati arikulay natetangkay kabud na sa sudi. Kaayad nami atabuna dito tagudaya. So ni nang nasang ko ano laging ding uswara o panimbang aminumbo. Adato amaganduga ko ranaw nagusuragat. Ay natomite ko na lumigis ko patapya gadidan sa katino. Assalam.
ieu keturanang na ariuwe nendewan yang ambuarina we kakasar-sarana awak hidup paningbeung abdi suraga tato minta yang lumigi seko patapi ya gedilan eno wala mangadai kagum yang anon au sinimang nulang laku andinganu sariata kai au manami gimalai wirang kono posadinarna ina oji lani ayakapianian magayunayun tano paingin tanu beden kadina ana depeyaga wa uhna denguguna wa mabulu sama piya makowa so singanina padari de tono eno sijilani aido ni na saudari ide ya oda taraki ni dia au sokadira apa angkatan kadi kadi ni sangen na sobilum bagai au bentuk jelani aidu alam ma'adayo pangudenya karana saya dinna kawunutana matede manorana suraga tato bintang yang lumigi saku patapi iya gedilan eno mambu kanu buona kagini yang anon au kau raya orang tanami timbang aku diri dain dewana tomita ya lumigi sapu patapi ya gedilan nam ikanu kewan medem kapapeng abebembe au ngangeni panganiembe ngadadangu kakasa
Sarang